чанде пеш боз як кӯдакчии бемор бо ном хуршедҷон дар шӯъбаи ҷарроҳии дил ҳамроҳи модараш бистарӣ буд. хуршедҷон ҳакимов писарчии 8 сола модарзод аз нуқсони дил, тетрадаи фаъло азият дорад. ҳамзамон писарча модарзод аломати давн дорад. модараш истиқоматкунандаи ҷамоати унҷии ноҳияи бобоҷон ғафуров Мадина Маюсупова нақл мекунад ки 3 сол қабл соли 2018 фарзандаш бори аввал ҷарроҳӣ гашта буд. он замон ба шоҳраги дил анастамоз гузоштанд то ки кӯдак каме қувват гирифта ба ҷарроҳии кушоди дил тайёр гардад. модарзод дар дили кӯдак якбора 4 нуқсони вазнин вуҷуд дошт ва якбора бартараф намудани нуқсонҳо барои ҷисми кӯдак хатарноку имконнопазир буд. Сразу ина тетрада фаъло гуфта. Ародом гуфта гуфта. Ародом детский гузаронда, детский рафтим, хо рафтим. Аку дилаш касал будагиша гуфтаги да дошт би аку ме кор мумкин, наш мумкин, гуфта ҳеҷ ким духтур фаҳмондаги не. Хону омдим печкава алокадим кӯмур беҳуш шуд. Сони вообще чишмашу кушодагиш неам ту фақат хоббоин чишмаш пӯштаги сони шабашанда детский больницу барим реанимация гифта. Реанимация гифтан сони сразу духтур даровада фаҳмодан ки ина ҳам дилаш касал шумо фаҳмидинтон дар кор ҳам нерваш давна гуфта фаҳмонда гифта. ҳамихе стресс фрондам михе каллаҳум ҳамихе вай гӯшама гап намедароте. ин бо худаш тим боли реанимация гифта ҳам ту барим. расо зиқ шудагӣ будам хайякун чокунам пешони мамидаст. якумаш акошай ин сони баъди ин бо дута ҳай худошукр ҳамаш солиму аку ин ҳамихе аку ин бивай ман сахт зиқ шудагӣ қайном якбора инсул шуда мутикида ман сахт таъсидагӣ ба аку ин ба сахт таъсир кардагӣ ушқун рарвад монда мешуд. якум бор операция кардагӣ монда капкаути дасту лабош нақ шуду ами хонва рарафта мегашду мешишт монда мешуд. ҳам ту ин 6 сола буду ра намерафт. ҳам ту як ду қадам мемонд капкаут мешуду аз дига ҷошба мешишт. сони ина то операция накуним ра намерад гуфта овардим деҳқонов хай операция гуфта инҷо биёрим ин приступ шуд. инҷо зиқ шуд ми приступ шуд сони ина ду бор ду этап гуфта. сони ҳамайлаш гуфта розӣ шудим якум этабиша гузарондим худошукр ра рафт. баъди операция ра рафт. ку ин якумиша гузарондиму дуюмиша 2020 апреланда мекунем гуфта аку пулашон буд камтар бо ку айгонҷо гифта мегузаронем гуфтим карантин шуд ку карантин шуд кор нағз нашуд коршон нағз нашуд аку бовай будаги пул одам нахӯрад намешад ва шуд сони ва чокуним аку ин калон шудос 3 сол мешад анастамоз мондгомова гуфта сони аку бо ра мерафт дастошу лабош кавутёш адо шуду ваяш ами ра рава дигар аминҷа то пеши дарбоина ра рава дигар монда мешуд бо мешишт ҳамба акун дуюмишам гузароним худохад нақ шавад маслан калон шудос ягонза бардорад монда нашавад гуфта аминаша ойкада шумо муроҷиат кардинди. пас аз гузашти 30 сол навбати гузарониндани ҷарроҳии кушоди дил фаро расид. барои пардохти арзиши хароҷоти ҷарроҳии дил 26 000 сомонӣ лозим гашт. лек волидайни кӯдак барои пардохт имконияти молӣ надоштанд. боиси хурсандист ки дар чаҳорчӯбаи барномаи хайриявии Ормон муаммои ин оила низ ҳалли худро ёфт. ҷарроҳии кӯдак санаи 11 марти соли 2021 дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳои вилояти Суғд бо муваффақият гузаронида шуд. тибқи иттилои табибон ҳангоми амалиёти ҷарроҳӣ коррексияи радикалии нуқсони модарзодии дил, тетрадои фаъло, руст кардани анастамози байни системавӣ, пластикаи нуқсони таҳввурии байни меъдачагӣ, пластикаи баромадани меъдачаи росту танаи шараёни шуш ба таври хунгардиши сунъӣ гузаронида шуд.
مادر پسرچه البته بیبان و کل مردم سخاوت پیشی دیار برای کمک و دستگیری درود و سپاس میگوید. این واسبین شد اما دکتر منم تو سرش به استاد رحمتی کلام اما دکتر و تاسیدیم دکتر تاسیدم خودمو تاسیدیم اکن یخ اپراتوی همشه گفتگی بو از دیگه خوش کردن کسلرود موندگی اپراتو دوروهای بخواد اکاپلینس الچان طرف برافتوس سونی وای نه نازمشد خدا خواهد نازمشد گفتن هنخ شد سونی بابایف درامده خودتان زی نازمید دکشه اوواده پیشش با الدکا خوراندن گرید گفته اجازت دادن نه درامده خودم هم مشه خوراندن گفتم الدکا ده نه خدا شکر الهیم ناز براد گفته که خدا طلب کردن ده به شو که تیز میزد از نه نخشده که رحمتی کلانش مولا یاردم کردی تمیقده بچه من سالیم شد همش ناز گذاشت خدا شکر ناز گذاشت اگه خدا خود ایجاد کرده برامگر اکو همین کردی نخشده میبره بدو داونش به اکو گاب زده نش به دوام میتیم لیچینی های میا گاب زناد بود اقلان گابش فهموناد بود گاب نمیزه ناد من این پیش کردن یکم دفعه اونش به یونشه آواز بیم 6 ساعت بوده قریب اپراسیون 6 ساعت دوام کرده کاش کندم امروز کندم هم بیام این وای نسترینش وایرون دیگه وقت اینا خورسم باز که میشینن خدا شکر ناس اپراسیونش مول گذاشت که های نارکوز مول کومتیان کو وای کرد یکونیم روز به پونه خوش با آمد همین روز اپراسیون در داشتن همین شب فقط دو همین ابی داندیم پول خودش با اون دیگه نبودی بعد ابد سانی ویدیو گفته برامده هم تو چشمش کشادگی شده است همه خیلی خورسان شده حقانی میگم ها من بینید خاطرتان جمع کنید گفتن اکو یخه میبرایم درام گم نه حالا اقناس خودش با اون دیگه زیق میشید گفتن سانی نه دیده خاطرمو جمع شد خورسان شدیم حاضر عرفته میگه داد من دور سیرزیسی وای کدوسیم کاوش پشونده میمونم عرفته میگه که این چه گنجه و نزند گفته میتاسم خودم تو عدستش قبل رهایی راست کلیدارا و روان داشتیم هم تو وای خودش مانداسکیم نه نقصانش خدا شکر تمام شد دیلش سالیم شد گفتن رحمت بچه من به یاردم که دیگشون به مردمی سخاوت من به رحمتی کلام الهیم یک کشون 1000 شود بچه من به یاردم که دیگشون مادر پسرچه شکرانه دارد که فرزندش از یک درد مادرزادی آزاد گشت. درک می نماید که علامتی داون با فرزندش ابدی است، لیک برای حیاتش خطر ندارد. زن همگی 4 فرزند دارد، لیک از روی گفتش خورشید جان آفتاب رویه برایش از همه دلبر و مهربان گشته است. این خودش هم خیلی مهربان هم خیلی این زیانش هم نمیرسد. امی اکاش نو زیخ کنه دگر یا گیره کنه دگر دلی من زیخ کنه دگر رفته موهای میزنه همون اصلا اکو میفهمد و گفته نمیتوند مردم بچه من به یاردم کردگی و رحمتی کلام سلامتی فرزند برای هر یک والدین خوشبختی و نعمتی بی‌بهاست. خوشنودیم که توسط برنامه خیریه‌ای آرمان باز یک کودک معصوم شفا یافته. آرمان باز یک مادر عملی گشت. برنامه آرمان پیگیرنده کارهای نیک و ثواب است. چون همیشگی به رقم کوتاه 1519 زنگ زنید و پیگیری برنامه آرمان باشید.